Otvori. Očito može. Uvijek može gore. Kasniš? Imaš li sve račune? Valjda imam. A gdje je ostatak? Aha, da. Evo ih. Da si malo zasladiš. Bez brige, nijedan račun nije zamrznut. Njih držim samo u banci. Nego koliko PDV-a trebam platiti? Piše ti iza. Na zelenom papiriću. $30 deka šunke, posni sir, teleskopska račva. Ma račva se tebi u glavi. U šta gledaš? Da, ja sam kriv. Sve je jasno. Ništa, to je to. Hvala, čujemo se. Ćao. Ček, stani. A gdje je pečat? U sladoledu. Ćao. Molim. Ej, jesi slobodna za ručak? Ma kakvi, sutra imam PDV. Kod mene danas na meniju papir na lešu. Imaj saučešće. Molim. A kad ja to nisam slobodna? Vođenje poslovnih knjiga ne mora biti traumatično. Digitaliziraj poslovanje i riješi se suvišne papirologije već danas. Minimax.